Hello guys, vlog sim kha na lo jang hong so zat ta in channel niong kinaya panin khat pa news ngana ki sim la ki boin vlog jang ki sim khat tapon ji chen tu ni hen vlog cham cha khat ana sim ate chlanga mai khut na kho kanu len te in a hi in mai lai ten ani hal tha sa hi ta in tu ni khwa hi hong tha chian ki theina dinga hi in mun ho ki su theng na hong nei hoi le kilomin ga ba thau hi te ki pom ta in kum thum thing de chat kho khat na in kha changa ani ki chen zo in tu ni kho ni sim nga ol ha kum sang ni som ni langa in mai lai e san hon an hal tha sa hitlai mol hoi khosung in pi te in house te in mun tu ni kho hen su theng na avela in ki sa pan sat na ai lo le chen na ding in tu ni kho hen so sar wak ain mun su theng na hong nei ta ve na hi kong la bel zong get banin hi zan hi ki chom da ina hi langa nu khoi la chom nu ai nei lo pi cha na ke tho pi nu nei chame toilet hi che ani ki sa kha azen che se he ki tungin adang ho hi tin le thun khun thong khun pe a ki sa hi zen a ki chai gam tai che ho zong ya bat gam tai ama hei la kanun yaw a hin ama in kho chilanga tin tham khat ki mu kho a hin ama kho sana a ki size a ka alo he atin ho kho sanati a ki so me a ka alo ai wanga ki chabe sa sai ku langa jam se tu niong wa lut be me nung da num thoi me in tin ho ge ga ka aji tin ha ka ngal la ki thal zo poi tiu cha ama he kanu le na hen chlai kho sung ai small ha ya dinga he house pi house te ama he house te khat he ama he la ai gi anga ko na khamen lo ani ki sai min thang khamen lo langa mai lai ten thipigim na ma sayo ai gi yang kho sunga ni ho in sunga long za nam khat ani jam naw he che khwa ko na so mol ha ya he mau tha li le a hunga hi en ama za ong ze nei na sot nai pon sa jang nei na hen ko ve khang ve lang lan nei bat de he ta la ga het be thei kha chu chulanga kial chate ni kho ama a hi in a gai tai tia sang gi langai ki so sa hi in kum ni langa chi tan tu ge na so nai poni piti ta ingol bol hi tai piti ham tu ge hen kial sa kum thum lang gai ka he khapoi a gai be tu na a gai be me tikinin ai wanga ki he poi kho ve lang long so ki long mai the viau te vam nu hiong so de hatin kumma sa ka ki cho ko na chan ya ga yai tai na wang phade ha ki cho na ti hen ke nang ka ga ki cho na tu ge na so na hen pi la kai mit mo tan tin na che hi in chilang ho jang hi in mun nga na hi in to a he khul ga ma tai man chap lei ki so hi tai slai in mun la he zan la torch light ken lang wa chagi ki ga ki hol la tam ta ding hi tai zan si la tol som te wazal te gi eju lai la ai khosunga hi e ai te zin ai te khul wanga he khosunga hi lang khoi la ki ho in lang ti ke ho in se ko khan o hi in chi ta khon chi char se khan o hi in tu hen wang phanum ten chula hen kan len te jang tha chian ding lung gyal nei pumin in mun hong ki su thiang ta ve hi chlai khusung ki hal ni kho cha hi le May 28 2023 gal ki pat tha gal chu May date 3 a ki pana hi in chlai hi 28 nia chu wood vai ana so mai khu ki tung lewa ana thaw hi to apana hi khosung mi te adang ho janga ban bana hong chen lu ta diu kin ma hi adang ho jang hong novin nain mono gam mang ki so gam tai chang hi new sim hi lang kaung
rau di dan hian news ki sim ja ai kyong rau thei tala ta cha news ka sim la ka lo la man che chu ta ka le ho hi tang slip ai lo la o che cha la sam khat kong wali guys khat vai ko hi no na viau te chi ka hoi no wa hi en chi tau na ho jang hi min sponsor ai na bolo wa hi en khong ho jang hi min sponsor ai na bolo hi in la ki mang man lovin ani ki gal zam ta na he chiniaw cha cha ho he la ki ho ki lam hi in gu min sagi cheng ka heven missionary khat ka son ven ama he la min nga lo ni ngau lo ni Mr. ngau lo ni a hi in ama he galo fil arunachal ana tong a hi to awang hi hoilanga ka sat mang tam ka heta poi gala pa na hi center church son ai sat pi o hitam hello guys galmasang za ma chu jinading kaniki go nei ta in janga choma kaniki sa ai ta in la gala tol je en a hi thei ki tapon ka in ki sa chai le che hin in ki a ke tha ti ho thu di dan in ki ke tha chulai hi kitchen heading la hi mai ti ding gas tun di kaniti a hi in ta hi a ki jinai lo phanin gas khialin eche rice mill iti di ha electric nga rice mill na chang ta na ho he ki tung ta in chilang hi room common room ta room ki kop dinga kana gial a hi in chilang sa ya hi fridge to washing machine to pita khacha fridge le washing machine le almera ho tun di ka ti le ka jinai lo phanin tu hin a bom thum a bom di zo akitung tai aki khai tai chuti lo hila langa he fridge khat to washing machine khat to almera ni tabang ani kwai dikati a hi in chuta la langa jong hi EPP ham Ronaldo lim ho ko ki shop ding ba nga he ta ding kanati a hi in chang chaka jinai ki lo pha nin ken ko ten bel ho chang pol ho chi ho a kwai na ta vena ta na ta vin na a boy le azing in a hi lang hi lupna do ding smart thana lupna do ding kaniti a hi in chang chaka jinai ki lo pha nin lupna wang cha ki do tho hele ki long lupna wang he ki do tho in chang po zo ki kwai tai che he jinai lo effect a hi ani ki jinai la cho zo se he chulanga jong he TV flat TV le na len khat sang som di man ho khat ta di khai di ki ti a hin ai ki jinai ki lo phanin tu hin tin pe zo ki khai ki tai che cho hi jinai lo effect yam ta pha cha ni ki jinai a hele chlai la yang he turf ground so di ki ti a hi in lai la carpet grass tu ding ai lo le sum ho la turf ground sim di ki ti hin chlai mi sagi gi mi ge ho ki chem zo de hi in gal hungum kit phanin ki jinai kit tapona hi le lai la ang he ham pale ki so te ham pa he chan he pha lo tai cha hi kanu jang na samong mong amam lo wanga kaniu sei te tha da la mu na ko ya volume all pe na tunin sai kula panin kanu len to kanu niaw ahong hanin bong sa agula phe ki halan ko hanin ta kani lai ta wa big bronan po dan he using ka amani jing lan chi han de talong na jing la ki le han dei tai jing ka ni akwa mat sai na hi dei tai no halum ji mal sa azar ne ti hasar ne ti hasen di mal sa ki kyang mal chakang party tapak TSC ki tiang lai mi TSC hoi ta nei ti hoi mo tang kun ai lo la mai lai TSC hong fa frel som nei mi TSC hoi pi tiu ma ki complete ki sim lo ti de ho na khai gam la ting tham chi na siam ti tang kun ho thing phang ga ma chen ma mat nu pi hong san pi ki na pe pi hi to hi bong sa ni po teng a mal sa achar se pha koi du chan om wam home delivery hong ki bowling hai as po cha yang
Imi na hong zone lu khaladen jale home delivery hong ke boarding hi koi ka ma dei order hen ke bolavin lam kalanga hon heaven kangpo pilanga hon heaven cycle langa hon heaven koi koi ni hi ham du sa